y aquí está es. Lo sientes tú, lo siento yo. Jesús, fuego divino, fuego de Dios, fuego lo que siento en mi corazón, fuego divino, fuego de Dios, en mi corazón, lo siento, aleluya, aleluya, oh gloria, oh gloria, oh gloria, oh gloria, oh gloria, oh gloria a Dios, aleluya, oh fuego, 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 fuego. Fuego de Dios, fuego, aleluya, fuego divino, fuego de Dios, fuego lo que siento en mi corazón, fuego divino, fuego lo que siento, lo siente, siéntelo. Ay, siéntelo como llama, ay, siéntelo como quema, ay, siéntelo como llama, quemando, quemando. Ay, 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 quemando, quemando. Con poder. Ay, con poder. Ay, con poder. Ay, con poder. Quemando, quemando. Ay, quemando, quemando. Ay, quemando, quemando. Ay, quemando, quemando. Ay, quemando, quemando. Aleluya. Oh, quemando, quemando, oh, quemando, aleluya. Ahí está quemando, hermano. Él está quemando, hermano, toda discordia, aleluya, toda malicia se quema. En el nombre de Jesús, en el nombre, aleluya. Oh, fuego divino, fuego lo que siento, fuego divino. Fuego lo que siento en mi corazón. Aleluya, aleluya. Y da su nombre. Y da su nombre. ¿Quién vive? Amén. Conoce, hermano. Amén. Usted sigue, gloria a Jesús. Si le alaba te goza. Sigue alabando a Dios. Amén. Aleluya. Dios está maravilloso. Amén. No, Dios está bom. Aleluia. Agora aqui nós trabalhamos aqui, Deus tem para nós. Amém? Habla nosso coração, para Deus, papia com nós vida e noite. Junto com nós, irmã Angela. Amém? Deus menciona a minha irmã. Quem está viva? Nosso nome. Aleluia. Amém. Amém. Nós podemos nos Bíblia em Salmo 119, noite. Vamos começar no Salmo 119. Nós vamos ler esse versículo 169 até 171. Nous allons aller dans verset 169, arriver dans verset 171. Glória a Deus. Salmo 119. Salmo 119. 169 até 171. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Mientras você está buscando seguir alabar a Deus, Para nós chercher a continuer de música louer para, pero nós está seguindo na nossa Deus alabança, seguindo na Aleluia. glória, aleluia. Amém. A palavra de Deus está lendo em nome de Tata, de Deus e Santo Espírito. La minha exclamação chega por delante, oh Senhor. Tu não me compreendimento sem uma palavra. La minha súplica chega por delante, libra-me sem uma palavra. La minha lepnan expressar alabança para sobrebotar sinhami, bo estatuto. Nous parlons pour son papa, avec petit là, avec Saint-Esprit. C'est pour réellement arriver jusqu'à nos oreilles, Seigneur. Ou te promettre là. Ou te promettre là. Bon comprendre. C'est pour la prière m'arriver dans nos oreilles, ou te promettre là. Délivrer-moi. 171. C'est pour me l'ouvrir bouche moi pour me faire louange parce que c'est où qui montre ça ou voulez me faire.
Agora nós vamos orar. Sabão marumam pedir Deus para papia com vida. Amém. Glória a Levez-moi Jesus. ensemble à nous prier, bon Dieu, à soir. Deus está, Senhor, nós estamos com a presença. Senhor, mire momento na boa palavra também guardo exporir, Senhor Deus. Tata, Senhor, ajuda-nos para poder trazer boa palavra, para poder compreendível para o povo, Senhor. Tata, a boa palavra se efeito para qual botar mandeu, Senhor Deus de glória. E tu é honra e tu é glória, nós estamos na voz, Senhor. De nome de Cristo Jesus. Amém. Mira, mano, por cinta, glória a Nous Jesus. ensemble, bien-aimés. Amém. A noite nós estamos papia tocante de oração e intercessão. À soir, nous allons prier au sujet des prières et intercession. Amém. Oração é conjunto de palavras, persona ou grupo de pessoas Prière, c'est un corps ensemble, ou bien un monde, está dirigindo a Deus, qui a dirigé dans bon Dieu. seja de forma de petição, ruego ou súplica. Dans une façon de prier ou bien supplier. Intercessão está no momento que você faz oração para outra pessoa Intercession, c'est là qui va prier pour un autre monde, ou para grupo de outra pessoa. ou bien un groupe pour un autre monde. Maneira nós sabemos de primeiro versículo não. Já que nous déjà, dans le premier verset, O salmista está bisando para expressar sua mesma a Deus. nous sommes allés expresser dans bon Dieu, la parler avec bon Dieu, Para suas clamações, súplica e a su dilante. pour quitter relio, arriver devant bon Dieu. Então, bisa la gamilekman expressar alabança. L'idée, c'est pour réellement arriver jusqu'à nos oreilles. Nós estamos mirando com o salmista que está dirigindo sua mesma a Deus em oração. Nous, comment il a dirigé lui-même dans bon Dieu, dans la prière. Amém. Nós estamos mirando também que o Bíblia é meu exemplo de oração. Nous, dans la Bible, tout le meilleur exemple de la prière. Nós vamos chegar no Senhor Jesus Cristo. Nous avons jeûné la main Seigneur nous en Jésus-Christ. Lá nós vamos acurado de Lucas Jesus. On a dans Luc 11, Só vai ler esse versículo 1 verset até o 1er. versículo 4. Verset 1er, il vient dans verset 4. Caminha Jesus está assim a seus discípulos para a oração. Quand que Jésus t'a pas prendre disciples pour prier. Nós temos esse versículo 1 até o 4, está visto assim aqui. E a sua sode que estava a se oração na lugar, e hora que ela acaba, de seus discípulos lá disse, Senhor, se a nossa se oração, mas cosco Juan também assim a seus discípulos lá. Ele avisa não, ora você está a se oração, visa nos tata que está de cielo, bom nome seja santificado, que o reino vim, dona nos ave, nos pão de cada dia, e perdonar-nos nos pecados, para sobra também, para sobre nós também está perdonar tudo isso que está deve nós e não iba nós de tentação. Luc 11, verset 1er à verset 4. Yon lè Jésus t'a la prière, yon côté. Lè fin la prière, yon nan disciple yo dit, Maître, montrez-nous la prière tant que Jean ou te montré partisan yo. Tant que Jean te montré partisan yo. Jésus dit yo, lè n'a la prière, mais ça pour nous dire, Papa, nous demander pour nous toujours respecter. Vin tabli gouvernement ou là chaque jour. Ba nous manger, nous besoin pour nous manger. Pardonnez péché nous yo parce que nous-mêmes tout nous pardonner tout le monde qui fait nous mal. Amém. De caso aqui nós estamos com Jesus, está assim a seus discípulos lá para a oração. Dans cas ça nous comment Jésus va prendre disciples comment pour prier. O discípulo lá estava disposto para sim, amém. Disciples étaient disponibles pour te apprendre. Não estava tinha confiança com Jesus para chegar cerca de. Ils étaient confiance avec Jésus pour arriver devant là. Com uma petição para não pocinha. A Bible prier pour apprendre. De caso que para sim a oração. Dans cas ça pour apprendre comment pour prier. E nós estamos com Jesus assim na essa aqui. Et puis nous Jésus te apprendre ça. Não me estará dirigindo a oração a Deus Tata. Vous devez diriger prier dans bon Dieu papa. Não me estará glorificar Deus promê. Vous devez glorifier bon Dieu premièrement. Depois busca promê passar a vontade de Deus. Et puis après chercher premièrement pour connaître volonté bon Dieu. E depois para a própria necessidade não. Et puis après pour propre nécessité yo. Aqui não nós estamos mirando com oração da papia com Deus Tata em nome de Jesus. Là nous que prier c'est parler avec bon Dieu papa non non Jésus. Primeiro reconhecer Deus. Premier reconnaître bon Dieu. Nos Tata que está em cielo. Papa nous qui dans ciel là. Que me não reconhecer como Deus é o mais alto. You reconnaître comme bon Dieu ça qui plus haut. Na adorer, na reconhecer bom nome seja santificado. You reconnaître you adorer lui et puis non lui doit sanctifier. Na busca sua vontade. You chercher volonté. Nós, na necessidade na personal, na busca na pessoa, avisa dona nós pão de cada dia. Nécessité au personnel, yo dit ça parce que yo dit bah nous pain chaque jour nous besoin. Não avisa também perdonar nos pecados. Et puis yo dit tout pardonner péché nous yo. Não começar que aqui. Yo pas commencer avec ça.
Pasó a relación con Dios estaba te icaba. Parce que relation avec bon Dieu était là déjà. Pasó a aceptar a Cristo Jesús. Amén. Ahora nos acepta a Cristo Jesús ya relación te icaba. Là que nous acceptons Jésus, relation déjà là. E coisas não que nós fazemos com ele em dia, nós apartar-nos fora de Deus. Bagaille que nous faisons pendant le jour, nous pas capable de séparer nous avec bon Dieu. Pero nós mesmo quitar nan tur dia. Mais nous devons retirer chaque jour. Tá pensando de 5 lugares na pedir Deus perdonar nos picanan. Si vous êtes dans ce qui est en place du bon Dieu, pardonnez péché nous yo. Não também visas nós mesmo perdonar outro nan. Yo dit tout nous devons pardonner l'autre yo tout. Senão nossa oração não tá eficaz. Sinon prière nous yo pas privé devant bon Dieu. Sem essa que sem perdonar outro na nossa oração não pode subir. Sans ça, sans pardonner l'autre, nous prière nous pas monter. Na 17 lugar guarda-nos de maldade, guarda-nos de diabo. Dans 7e place, il dit qu'aimer nous de toute méchanceté, de tout diable, Para nós não cair em tentação. pour ne pas tomber dans la tentation. Oração tá papia com Deus com a própria palavra não para necessidade não. Prière, c'est parler avec bon Dieu avec propre parole pour nécessité yo. Para sobre Deus tá compreender que que bote mester. Parce que bon Dieu comprend qui ça a besoin. Deus sacava que que bote mester. Bon Dieu tant connaît qui ça a besoin, Pero é que para puntre. mais livre pour demander. So assim não botar demonstrar Et puis c'est comme ça que vous démontrez que botar querer que Deus por. que bon Dieu est capable Assim é obra para você. Amém? de faire travail là pour vous-même. Nós estamos também em Mateus capítulo 6. N'a regardé tout dans Matthieu chapitre 6. Glória a Jesus. Alléluia. Alors merveilleux Seigneur. Lá nós vamos versículo 7. Matthieu 6 verset 7. Of lá nós começar 45, amém? Puis nous dit depuis dans verset 5 là. Então, bisa ora botar assim oração, não sei a maneira hipócrita não para sobra não tá gusta para assim oração de snowa e na esquina de caia. Pa ainda mira não de verdade me tá bisa vosso. Já não tem não pago caba, mas abo ora botar assim oração, vai dem bocamber de mas pa den, e ora boa ser abo porta assim oração na botata que tá den escondi. E botata que tá mirabo den escondi lo recompensavo. Il dit dans verset 5. Si? E ora botar assim oração, não queda repetir palavra não vano, maneira pagano não tá assim, para sobra não tá querer, que não lo guardo tendi para motivo de não quantidade de palavra. Verset 5, il commence. Les n'a la prière pas faite à coup hypocrite qui remet camper dans mi-temps synagogue avec dans pointe calfo pour yo la prière. Yo fait ça pour moun capable ouais yo. Ça m'a dit nous là, c'est vrai oui, comme ça c'est tout yo tout joindre récompense yo. Mais ou même les wap la prière entrer dans chambre, fermer porte la prière papa ou qui l'a pour compte li même avec ou. Comme ça papa ou même li ouais ça li ouais ça ou fait en secret, c'est lui qui va ba ou récompense. Le wap la prière, pas de répéter une bonne parole pour remercier. C'est comme ça, moun l'autre nation yo fait, yo mette dans tête yo, bon Dieu va attendre yo si yo parler en pile. Nós vamos versículo 8 também da bisa. Pensei não sei a mesma coisa que não, para sobra vosso tata saki que vosso timester promet que vosso pedir. Verset 8 là dit, piga nous fait à coup moun sa yo parce que papa nous tout connaît ça nous besoin avant nous même demander li. Amém. Nós estamos mirando que Deus já sabe aqui que nós timester. Nous é bon Dieu qui connaît déjà ça nous besoin. Pero é que para nós puntre. Mais livre pour nous demander li. Assim nós está demonstrar que nós está querer que é por a sem obra. C'est comme ça nous démontrer qu'il est capable nous connaît, il est capable de faire travail là. Nós estamos mirando também que oração não está é outra repetição de palavra não. Nous é que prière c'est pas en pile répétition parole yo. Tem tanto oração pública e oração privada. Gen en prière publique, gen prière privée tout. Essa aí é oração tempo que Jesus estava junto com nós. Ça c'est prière pendant Jésus était ensemble avec yo. Ora Jesus sabai ela é maneira de oração a cambia. Là que Jésus allait, eh bien façon de prier ça allait changer. Lá nós vamos em Juan 4:24. On nous regarde dans Jean 4 verset 24. Alléluia. Alors merveilleux Seigneur, alléluia. Juan 4:24 está assim aqui. Deus está espírito e estão que adoremos ser adorado em espírito e em verdade. Il dit bon Dieu, c'est l'esprit lié. Tout le monde qui adore lui doit adorer lui en esprit et en vérité.
Agora o Espírito Santo tem para ajudar nós, On a ce bon Dieu là pour aider nous, para nós fazer oração, dirigir nossa oração a Deus. pour nous prier, pour nous diriger prière nous dans bon Dieu. Amém. Vamos também em Romanos 8:26. On regarde dans Romains 8 verset 26. Alléluia. E de a mesma maneira, Espírito também está bem na ajudança de nossa debilidade, para sobre nós nossa compaixão e oração maneira mestre, mas Espírito Santo mestre interceder para nós com o criamento, com o por word expressar. C'est comme ça tout l'esprit bon Dieu a vient aider nous à toutes nos faibles parce que nous pas connaît qui ça pour demander les nap la prière ni qui gens pour nous demander les nap la prière. E é um que está escondendo o coração, não conhecer a mente de Espírito, para sobre esta interceder para o santo, não conforme a vontade de Deus. Mais c'est l'esprit bon Dieu a même cap la prière bon Dieu pour nous la pousser gros soupir moun pas qu'à expliquer. Amém? Pois ora nós queremos fazer oração e interceder. Et là que nous a fait prière nous là que nous a intercéder. Nós temos Espírito Santo para nos acudir na para ajudança. Nous gagne esprit bon Dieu pour nous approcher devant lui pour nous aider nous. Intercessão da oração. Intercession c'est la prière. Caminha bota pedir para necessidade de outro. Là qui a demandé pour nécessiter un autre monde. Bota começar com oração. Ou commencer avec prière. Depois vai em intercessão. Et puis après on aller dans intercession. Se você não por querer Deus para a própria necessidade não. Si vous pas capable croire bon Dieu pour propre nécessité yo. Jamais vou por orar na Deus para necessidade de outro. Eh bien jamais vous pas prier pour nécessiter un autre monde. Se você não sabe como assim oração para você mesmo. Si vous pas connaît comment pour prier pour tête como está assim oração para outro não. Comment on faire prier pour l'autre yo? Se você não sabe como chegar cerca de Deus para a própria necessidade não. Si vous pas connaît comment pour approcher devant bon Dieu pour propre nécessité yo. Como está assim chegar na Deus para necessidade de outro Comment não. on faire avancer devant bon Dieu pour nécessiter l'autre yo? Para em Efésios 1. On va aller dans Éphésiens 1er versículo 16, verset 16, 17 17 e 18. et 18. Alléluia. Então diz assim aqui. Efésios 1, 16, 17 e 18. Éphésiens 1er verset 16, verset 17, verset 18. Para Deus de nós dispensa, versículo 16. Nota stop de um agradecimento para vós, acordando vós de minha oração. Para paz, para Deus de nosso Senhor Jesucristo, e tata de glória por dar-vos espírito de sabedoria e de revelação de conhecimento de Deus. Para o não de vosso coração guardo iluminar, para assim vosso porçar qualta esperança de sua amada. Que a riqueza de glória de sua herência tem santo não. Moi pas jamais suspendre dit bon Dieu merci pour nous. Moi toujours changer nous la prière, la prière. Bon Dieu Jésus-Christ, c'est nous fait nous connaître, c'est un bon papa qui a un pile pouvoir. Moi mandé pour le banou, moi mandé pour les banou Saint-Esprit qui va bon comprendre, qui montre nous ça bon Dieu a dévoilé pour nous. Pour nous arriver connaître bien. Moi mandé pour l'ouvrir l'esprit nous pour nous connaître qui ça n'attend dans même bon Dieu qui relève nous qui veut dire héritage bon Dieu pour mettre là by monde qui pour lui. Aqui na nossa mira Pablo haciendo oração para a igreja de Éfeso. Là nous côté Paul t'a prié pour l'église d'Éphèse là. Deus Pablo está intercediendo. Eh bien Paul t'a intercédé para a igreja de Éfeso. pour l'église d'Éphèse. Bota mira de para o versículo onde está bisa minota stop de dona danke na Deus para vosso. Ouais, dans verset ça côté il dit pas jamais suspendre bon Dieu merci pour nous. Para Deus iluminar vosso woanang. Pour bon Dieu éclairer genou yo. Momento exemplo caminho Pablo orando para igreja de Éfeso. C'est exemple côté que Paul t'a prié pour l'église d'Éphèse. Tem Mateus 26. Dans Matthieu 26. De Mateus 26. Matthieu 26. Está vai lá. Versículo 36 de 46. Mateus 26. Matthieu 26. Versículo 36 de 46. Verset 36 à 46. Então diz assim aqui. E ora Jesus chega na lugar que chama Getsemani e avisa seus discípulos sinta aqui mientras que amita vai ayanam para a oração. Ele iba Pedro e dois João Bernardo de Zebedeo junto com ele
e a começar a virar triste e mais angustiado. E ora ela avisa nang mi alma tá mais triste mês, tena morto, queda aqui nang e vigilar tukumi. E ela vai pouco mais leu for de nang e atira sua curva boa com sua cara tena suela e assim oração bisando. Mi tata, se tá possível, laga e copa aqui passa vai for de mim. Se não embargo, não maneira a mim que, mas maneira a boque. E ela bem cerca e discípulo nang e a yananta drumi e avisa Pedro, pois não pora queda vigilar nenhum hora tukumi, queda vigilar e assim oração, para você não cair em tentação. Espírito está voluntário, mas a carne está débil. Ela volve vai para de 2 dias e assim oração bisando mi tata, se a copa aqui não por passa, for de mim, 5 mi bebê, cubo vontade sosode. Ela volve bem e a yananta drumi para sobrar nang wowo taba tapisa. Ela volve kita laganang e vai assim oração para de 3 dias bisando, e mesmo palavra nang atrove. E ora ela vem cerca discípulo lá e avisa nang, ainda você está drumi e está sossegado. Mira, e ora está cerca e eu de gente lo guardo entregado em mão de pecador, lanta la ganos ban. Mira, es un guta traicionami ta llega cerca. Après ça, Jésus allait avec les disciples, yo côté yo relé Gethsemane. Li dit yo, chita là, moi-même, moi pral la prière plus loin. Li prend Pierre ensemble avec deux petits Zébédéo avec lui, laisse ça, li senti yon la peine à qui yon cœur serré qui prend li. Li dit yo, moi gen la peine en pile, moi senti c'est mourir, m'a mourir. Rete là avec moi, pas quitter dormir, prends nous. La lion ti crasse plus loin, il a l'école face à terre, il a prié comme ça. Oh papa moi, si c'est possible, ou était go de souffrance ça devant moi. Mais c'est ça ou vle qui pour fait. Pas ça moi vle ya. Jésus tourne bon côté 3 disciples yo, li joignent yo abdormi, li dit Pierre comme ça. Comment nous pas capable rete j'éclair yon ti cadet avec moi? Pas quitter dormi prend nous. Tendez, la prière pour nous pas tomber en bas tentation. L'esprit nous bien disposé, mais corps nous faible. Li quitte yo, la yon deuxième fois, la prière comme ça. Oh papa, si c'est pour boire goder souffrance ça, avant pour m'être devant j'aime. Ou mettre fel Jean ouvre là. Li tourner, li joindre disciple abdormi encore parce que abdormi encore. Alléluia. Li la prière yon troisième fois. Li tap répété même parole yo. Après ça, li tourne bon côté disciple yo, li dit, n'a dormi toujours, n'a posé corps nous, et puis gardez, mais les arrivé, yo pral la game, moi-même, moun bon Dieu voye dans la chair, nan me méchant yo. Levez nous, en aller, mais moun la kap traim la venir. Amém, que nós família com Jesus. Là nous comment Jésus Ta si oração pro me que guardo arrestar e va diante Pilato. il t'a fait une prière là, il t'a prié avant d'arriver arrêter et puis de mener devant Pilate. Bíblia está relatando que Jesus estava triste e mais angustiado. La Bible dit nous que Jésus était triste et puis il était en angoisse. Pois não dá importar nos condição emocional para nos acercar a Deus para ajudança. Eh bien, ça pas importe des conditions émotionnelles, mais pour nous avancer devant bon Dieu pour aide. Se Jesus faz isso aqui, quanto mais nós. Si Jésus fait ça, qui ça doit dire pour nous-mêmes? Algo mais que você mira tem é oração é atitude que Jesus estava tendo. Vous capable voir que qui ça qui gagne là dans attitude Jésus te gagne hein? Jesus a pedido seus discípulos Jésus mande des disciples yo para acompanhar em oração. pour accompagner lui dans la prière. Elas come 3 tinang, Il choisit 3 na yo même, Pedro e 2 filhos de Zebedeu, Pierre avec deux petits Zébédéo para vai tique mais cerca com nang. pour aller un petit gens plus loin avec yo. Para a oração com ele. Pour aller faire prier ensemble avec yo. Tem momento na de nos vida Il y a un moment dans la vie nous, que nós temos de pedir ajuda na outro não para ajudar nos de oração. nous demander aide dans l'autre pour aider dans la prière. Nos amigos não dá para momento na de alegria só, Amis, c'est pas pour moment qui est content seulement, pero também de momento de tristeza. mais aussi tout dans moment de tristesse. Porque mira que Jesus acerca de 3 na que ela vai tique mais leu com não para ajudar em oração. Ouais, Jésus te joint toi ça là, il plus loin pour aider dans la prière. Bíblia avisa que Jesus estava triste e mais angustiado. La Bible dit que Jésus était triste et puis il était gain la peine. Pero ela sabe acercar sua tata. Mais il était connaît pour te approcher devant papa. Ajudança. Pour te demander aide. Jesus a dirigido
é mesmo palavra nan 3 biana sutata. Jésus dirigeait même parole ça 3 fois dans papa li. Essa aqui dá para ver que nós me persistir em oração. Ça veut dire nous même nous de persister dans la prière. Não biaso e clá e a Deus. Amém. C'est pas une fois seulement, il y a OK Jésus, amen. Deus sabe. Bon Dieu connaît. Pero nós temos de persistir. Mais nous de persister. Tem um momento que Deus mostra nossa vontade. Juste dans le moment que côté bon Dieu montrer nous volonté. Nós temos de lá Deus sai coisas. Nous devons faire bon Dieu connaître bagay ça yo. Se quem outro nos provai para ajudar, se não está nos Deus. C'est qui doit aller encore bon Dieu pour nous joindre aide, c'est pas nous mêmes. Na comienzo nos avisa. Na commencement nous dit que oração de ponta não está busca Deus sua vontade. Et alléluia. Na comienzo nos avisa. Na commencement nous dit que é recebimento de oração está busca Deus sua vontade. Prière c'est chercher bon Dieu volonté li. Quando mire palavra não que Jesus avisa. Ou est parole que Jésus dit yo. Ela pediu Deus se copa aqui para passar, pero não me vontade, pero é um divo. Li mande bon Dieu pour goder ça ou sortir devant lui, c'est pas selon volonté mais selon volonté bon Dieu. Esse aí também é parte de oração. Ça c'est une partie dans prière tout. Lá nós vamos exemplo de intercessão. On a regardé un exemple d'intercession. Tem Gênesis 18. Dans Genèse 18. Alléluia. Amém. É caso de Abraham. Dans le cas Abraham, Caminho Abraham está interceder. côté que Abraham t'a intercédé para Sodoma e Gomorra. pour Sodome avec Gomorre. Não se lê de 17 vai, amém? On a appelé depuis dans verset 17 aller. Então avisa, e Senhor avisa, lo me esconde para Abraham lo que me trabalha assim, sendo que seguro Abraham lo virá uma nação grande e poderoso, e dentro de nação do mundo lo está bendicionando. Para sobre mim as coisas, para por ordenar su yuna e endenar de su casa, depois de jepa guarda e caminha de Senhor, dor de así justicia e juicio, para Senhor, dor de 13 Abraham, lo que el apapia tocante de Dieu. Il dit dans verset 17 là, Seigneur a dit dans quel, moi pas capable de cacher Abraham, ça me pral faire. Petit Lio pral tourner une grosse nation qui va gagner pouvoir. Remercier Abraham, toute nation sur la terre pral joindre bénédiction. Moi t'ai choisi pour te passer petit Lio avec tout reste familial qui vient après Lio l'ordre pour yo marcher dans chemin Seigneur te mettre devant yo pour yo faire ça qui correct avec ça qui droit devant bon Dieu. C'est comme ça m'a fait pour lui tout, ça moi te promettre là. Na 20 da seguir santo Senhor avisa e clamor contra Sodoma e Gomorra de verdade grande e não picata mas chapisames. Lo mi ba awor e wax sinang assim completamente sem um clamor que chega na mim, senão lo me ayasa. Verset 20. 20 e 21. C'est. Verset 20, il dit comme ça. Après ça, Seigneur a dit, c'est pas petit grâce bagaille, il a dit sur moun Sodome ak moun Gomorre parce que péché moun sa yo lou en pile. M'a descend pour moi ak j'ai moi si ça a fait, si ça a dit sur yo c'est vrai. Si c'est pas vrai, m'a connaît. 23 está avisando Abraham chega cerca e avisa de verdade, porque vai destruir o justo junto com o malvado. Supone que tem 50 ende justo em estado. De verdade, lo vou destruir sem salva o lugar por causa de 50 ende não justo que tem dentro. Que esse que dá leu de boa para assim coisa assim. Esta mata é justo junto com o malvado, assim que o justo e o malvado estão tratar igual. Que esse que dá leu de boa é um de intermundo, lo não hace justiça. E Senhor avisa, se na Sodoma há 50 ende justo em estado, e ora ele me espera em ter lugar para não motivo. E Abraão contesta e avisa a tawor mita tribi papia com o Senhor. Anche ta gistofi chinichi mita. Supone que estava tem 5 menos de 50 gente não justo lo vai destruir inteiro estado para motivo de 5. Ele avisa lo mino destruir se me há 45 ayanang. Ela sigue papia com ele e avisa supone que há 40 ayanang. Ela avisa lo mino asie para motivo de 40 nang. E ora ela avisa os que o Senhor no rabia e lo min papia supone que há 30 ayanang.
Ele avisa lo mino asiesi me haya 30 yanang. Ele avisa awor mira, minha tribi papia com o Senhor, supone com haya 20 ayanang. Ele avisa lo mino destruir para motivo de 20 nang. E ora ele avisa, oh Senhor, no rabia, lo mi papia solamente biamas, supone com haya 10 ayanang. E ele avisa, lo mino destruir para motivo de 10 nang. E assim que ele acaba de papia com Abraham, Senhor abai, e Abraham abai seu lugar beck. 23, ça commence ça. Il dit comme ça. Abraham poche beaucoup de Seigneur, li mandil. Est-ce que c'est vrai ou pral tuer innocent yo ensemble avec coupable yo? Si gen 50 moun innocent dans la ville là, est-ce que vous détruit toute la ville là? Est-ce que vous pas faire par la ville là, peut-être 50 innocents ça yo? Ah, pour dire vous faire innocent péri pour à coupable, c'est pas possible. Ou pas qu'à faire ça. C'est l'injustice pour innocent gain même ça à coupable. Non, ça pas qu'à faire. Bon Dieu cap juger tout le monde sous terre, pas qu'à faire l'injustice. C'est à répondre. Si moi joigne 50 innocents dans la ville Sodome, m'a fait pas toute la ville là. Peut-être 50 innocents ça yo. Abraham parler, lui dit encore. Excusez-moi, Seigneur, si me permettre moi parler encore, c'est moun assez moyen. Moi pas gain droit dire rien, mais si c'est 50 si c'est 45 moun innocents seulement au joindre, est-ce que vous détruire toute la ville là parce que manquer 5 pour faire 50 là? C'est à répondre, si moi joindre 45 innocents seulement, moi pas détruire la ville là. Abraham parle, il dit encore, ou pas jamais connaît qu'il y a 40 innocents. C'est à répondre, si il y a 40 innocents, moi pas détruire la ville là. Abraham dit, tant pis Seigneur, pas fâché sous moi non. M'a dit ou yon ti mot encore, ou pas jamais connaît ou ka joindre 30 innocents assez dans la ville là. C'est à répondre, si moi joindre 30, m'a fait pas la ville là. Abraham dit, excusez-moi Seigneur, si me permettre moi parler toujours, mais si posez ou joindre 20 innocents seulement. Seigneur a répondu, si moi joindre 20 innocents, m'a fait pas la ville là. Abraham dit encore, tant pis Seigneur, pas fâché sur moi non. M'a dit un dernier mot. Si vous joignez 10 innocents assez, Seigneur répond, si moi joigne 10 innocents, m'a fait pas la ville là. Après il fin parler avec Abraham, Seigneur a fait route li, Abraham même tourner la caille. Mais dans le cas que nous estamos que Dieu a escolhido para compartilhar seu plano com Abraham. Dans le cas ça nous que bon Dieu choisi pour lui partager plan avec Abraham. Nós estamos que Abraham estava em Deus como seu amigo. Nous que Abraham était bon Dieu tant que zamil. Passou para compartilhar o plano com outro. Parce que pour partager plan avec un autre monde. E chega assim na leu para conversar tocante e plan. Et puis arriver loin pour converser ou bien parler des plans ça. E para cambia e plan. Et puis pour changer plan. Tá papia de confiança. Ça parle de confiance. Abraham puntra Deus. Abraham demande bon Dieu. Se Deus lo destruir, justo não do que malvado não. Est-ce que bon Dieu a détruit Jisio ensemble avec méchant yo? Tem um momento que ela começa a puntra Deus 50, 45, de que ela chega na 10 justo. Juste un moment il commence dans 50, arrivé dans 10 Jis. E Deus avise a contester. Bon Dieu répond lui. Que ele não destruir para motivo de justo não. Il pas détruit à cause Jisio. Aqui nós está mirando Abraham intercediendo. Là nous Abraham il t'a intercédé. Cuidado caso que Deus tenha misericórdia. Et puis dans cas ça bon Dieu te gen pitié. E Deus escolheu para sacar Lot e sua família. Bon Dieu choisi pour te rester l'autre avec famille yo. Promete que ela destruir Sodoma e Gomorra. Avant de détruire Sodome et Gomorrhe. Nós estamos mirando que Abraham põe sua mesma banda. Nous Abraham il mettait yon bord. Ela botou sua necessidade na banda. Il mettait necessité yon bord. Ela botou sua preocupação na Il banda. mettait préoccupation yon bord. Ela intercede para o povo aqui. Il était intercédé pour peuple ça. Para justo não que estava dentro lugar aqui. Pour Jisio qui était dans place ça yo. Para Deus ter misericórdia. Pour bon Dieu que miséricorde. A Bíblia não está relatada, pero quizás não estava tão molesta para Abraham. La Bible pas dit ça mais peut-être qu'il y a une nuisance pour Abraham. Mais pero toque las coisas. Mais malgré ça il choisi para interceder para nós. Pour intercéder pour yo. Assim nós também hoje em dia. C'est comme ça nous même tout journée aujourd'hui. Pour interceder para nós família não. Nous avons intercéder pour famille nous. Estão que nós chegando a Cristo ainda. Pour ça que va convaincre Jésus-Christ. Pour vizinha. Voisin. Pour colega na trabalho. Collègue travail. Assim nós podemos seguir mencionar. Comme ça nous avons mentionné yo.
Outro exemplo que nós estamos mirando de intercessão L'autre exemple nous avons dans intercession, hein, está de Moisés. c'est de Moïse. Amém? Israelita na rebelião contra Deus Côté que Israélite ont été fait rébellion contre bon Dieu, e na que acerca Moisés e Arão et puis il a porté rapport, il a porté plainte devant Moïse avec Aaron. e não estava tabisa miona que era dentro de Egipto ou dentro do deserto e morei não. Il a commencé à dire, puis il faut rester dans la terre d'Égypte et puis mourir là-bas. Pero não avisa também não também nos volver a Egipto. Mais il dit tout, c'est plutôt nous retourner en Égypte. E não estava tabisa de quando Deus atrese nós aqui não para nós cair preso. Et puis il dit, pour qui ça bon de venir avec nous là pour nous faire dans la prison? Não avisa nos coge designar capitão para nós vai back Egipto. Il dit, plutôt nous choisir un capitaine pour nous retourner en Égypte encore. Josué e Caleb ko inspectar a terra primiti. Eh bien, Josué avec Caleb qui t'a inspecté terre promesse là, il parlait avec eux. Pero torna as coge para rebeliar. Mais malgré ça, il a choisi pour te faire rebelle. Pero nós estava com Moisés para interceder para o povo. Mais nous sommes capables de voir comment Moïse t'a intercédé pour le peuple ça. Tem números 14. Dans Nombre 14, Versículo 10. dans Nombre 14, verset 10. Está avisa assim aqui. Mas inteira congregação avisa para pedra, não com pedra. E ora é a glória do Senhor aparecer em tenda de reunião na turma de Israel. E o Senhor avisa Moisés: quanto tempo mais o povo aqui lo despreciame? E quanto tempo mais lo não quer de mim? Apesar de tudo señal não como assim me de não. Lo me dalnan com peste e desheredanan. E lo me assim abo uma nação mais grande e mais poderosa que não. Mas Moisés avisa Senhor, e ora é egípcio não lo tende de aqui para sobre a tapa meio de bo poder bo atrese e pueblo aqui for de meio de não. E não lo conta essa aqui nem habitante não de terra aqui, não atende que abo o Senhor também meio de bo pueblo aqui, para sobre abo o Senhor aguardo mirar cara a cara, mientras que bonúbia tá para over de não, e abo também não dilante de dia, de pilar de núbia, e a noite de pilar de candela. Agora, se vamos matar o povo aqui como se fuera um homem só, e ora é a nação que atende de boa fama, lo visa, tá para sobra, Senhor, não por aí o povo aqui tem terra que ela primitinam, bom de juramento, pese ela matanam, tem deserto. Mas agora me está pedindo, laga o poder do Senhor tá grande, mas coisas que vou declarar. Senhor, não está rabia ali, e está abundante misericórdia, e está perdonar iniquidade e transgressão, mas de nenhuma maneira ele não laga é culpável, sale livre, mas está visitar iniquidade e está na rebelião, tena é de 3 e de 4 gerações. Me está pedindo perdonar iniquidade e o povo aqui conforme a grandeza de misericórdia, mas coisas que vou perdonar o povo aqui for de Egipto te agora. Alléluia. Laisse ça, tout le peuple a ramassé roche pour y calonner Josué à Caleb. Mais là même, pouvoir bon Dieu apparaître en autant de rendez-vous, lui fait tout le peuple là well. Seigneur dit Moïse comme ça, qu'il est peuple ça va suspendre mépriser moi, qu'il est sorti pour y faire confiance, garder toute belle bagaille moi fait pour yo. Malgré ça, yo pas vle comme toujours, m'a voyé une seule épidémie sous yo, m'a tué yo tout, m'a empêché yo prendre possession terre qui pour yo, mais ou même m'a fait retourner une nation cap plus gros, cap plus fort passer yo. Mais Moïse dit Seigneur comme ça, c'est ou même avec force poigneto qui t'a fait peuple Israël là sorti qui t'a pays l'Égypte là. Les moun pays l'Égypte yo va connaître, va venir connaître. Ça ou pral fait peuple là, il a raconté bay moun qui était dans pays Canaan yo. Ya même tout yo déjà connaît, c'est ou même Seigneur qui campé là dans mi-temps peuple là. C'est ou même qui paraît à clair devant Jéo. C'est niage grand-mère qui était en haut yo. C'est ou même qui t'a marché devant yo la journée dans un gros nuage qui te gain forme yon poteau la nuit yon gros flamme di feu qui te gain forme yon poteau tout. Kounye ya si ou rete comme ça ou touye tout peuple wa moun l'autre nation yo qui te tande parler qualité moun ou ye yo pral di
c'est capable ou pas capable mener peuple là dans pays où tu descends, où tu sémenté, où tu fais seulement ou bayoa qui fait ou touyer dans le désert. Non, Seigneur, c'est kounya pour faire ouais gros pouvoir. Jean ou te pour mettre lia, là où te dit c'est moi-même qui Seigneur, moi pas fait colère facile, moi pas jamais suspendre remen nous, m'a toujours pardonner ça monde qui fait qui mal, avec ça nous fait, avec ça nous te doit faire, nous pas de faire. Alléluia. Avec ça nous te doit faire, nous pas faire, mais moi pas nan casser feuille couvrir ça avec personne. Si on moun fait yon bagay mal, m'a pini petit li, ak petit li yo pour ça yo fait. Jouk sous troisième ak sous quatrième génération. Tant pris, Jean ou bon que ça, pardonner ça peuple la fait qui mal là, même Jean ou te prend patience ak yo depuis yo te quitté pays l'Égypte, jouk yo rivé ici là. Mas também tem um caso que com Moisés sabuta sumes também banda. Nous en casa Moïse mette col yon bon côté. Ela laga sua necessidade na banda. Et qui te nécessité de yon bord. Apesar que o povo estava tarabia com ele. Même si peuple était en colère avec elle. Pero ela escolheu para interceder para o povo. Mais il choisit pour intercéder pour peuple là. E corda Deus que ende na lobisa. Et changer bon Dieu qui ça moun pral dire. Ti Deus não entende que o povo muri de, e povo muri. Et si vous entendez que un peuple ça yo mourir. Nós estamos mirando que Deus a perdonar, amém? Nous est que bon Dieu te pardonner yo. Lá no só que último exemplo. On nous regarde dernier exemple là. Tem Lucas 23. Dans Luc 23. Gloire à Jésus, alléluia. Lucas 23. Luc 23. Alléluia. Lucas 23. Alors, grâce. Glória a Jesus. Nós estamos mirando com Jesus preso Nous là été prend Jésus comme prisonnier. e depois não a crucifiqué. Après yo cloué. Mas lá nós lemos de versículo 24 vai adiante. N'a pris depuis dans verset 24 là. E Pilato a pronunciar a sentença começará a cumprir com a exigência. Ele dá uma liberdade na homem que o tirado em prisão para motivo de revolução e para motivo de matamento, para esnan que ainda pedir, mas ela entregar Jesus na vontade. C'est comme ça Pilate prend décision pour le bayo ça yo te mandé ya. Verset 25. Li la ge moun peuple là te vle ya. Nom qui était en prison pour complot à crime là. Et puis Pilate remet yo Jésus pour te faire li ça yo te vle ya. Verset 26, 26. Versículo 34. E Jesus avisa tata perdonanan pa sobranan no saki konanta asi ina tira lot e a participaia nan entre nan. Et puis verset 34 là dit Jésus dit papa pardonnez yo pas connaît ça y a fait soldats yo tiré aux os pour séparer rad li yo. Kina no sawa Jesus ne cruz Là nous Jésus dans sous quoi nas crucifiqué cinco na ya culpa denche. yo crucifié sans que il pas joindre coupable dans lui-même. Nangas kowe pa duna Barabas libertad Yo choisi pour bay Barabbas en liberté e a unha sina et comme ça même Jesus a kowe pa pone su mesum banda Jésus choisi pour mettre col yon bord e dirigir su oração a Deus. diriger prière yo dans bon Dieu. Pisando tata perdonanan pa sobrana no saki konanta asi. Pour dire bon Dieu papa pardonnez yo parce que yo pas connaît ça y a faire. Jesus a pone su mesum banda. Jésus mette col yon bord. E estava mirando a importância de salvação de humanidade. Il t'a regardé qui importance délivrance humanité de gagner. Apesar de lo que não asicune. À partir de ça que yo te fait. Nós mira a noite com Jesus assim a sua discípula na oração. Nous à souhait à côté que Jésus lui apprend disciples faire prière. Pois nós por acercar a Jesus, nós por acercar a Deus para ajudança. Et nous aller devant bon Dieu pour aide. A Jesus a pedir ajudança de sua discípula na para oração. Et comme ça tout Jésus demande aux disciples pour aider pour dans la prière.
de momento na mais difícil de sua vida. Dans le moment qui était plus difficile dans la vie, No momento que estava triste e angustiado. le moment qui était triste, il était angoisse. Pois nós também podemos acercar a Jesus sem importando nossa condição emocional. Eh bien, nous-mêmes, nous avons avancé devant Jésus, ça c'est importe les conditions émotionnelles. Nós sabemos que Abraão escolheu para interceder por justo nandi Sodoma e Gomorra. Nous, Abraham, il était intercédé pour Gisio dans Sodome et Gomorrhe. Ora Deus a compartir seu plano com ele. Là, que bon Dieu de partager plan là avec lui. Moisés a interceder por pueblo. Moïse intercédé pour le peuple là, Para Deus ter misericórdia de nós. pour bon Dieu qui pitié pour eux. Jesus sendo na cruz, Jésus, pendant le soukwa, a mira a importância de salvação. il a importance le salut. E a pedir Deus para perdonar. Il demande bon Dieu pour pardonner yo. Nós a mira com a oração e também intercessão para dirigir a Deus. Ou comment prier ça, tout avec intercession, on va diriger dans bon Dieu. Pero a oração está para bom mês. Mais prier, c'est pour vous-même. Pero a oração está para bom mês e a intercessão para outro. Prier, c'est pour vous-même, et puis intercession, c'est pour Lá l'autre. nós vamos que último versículo 3 de dispensa Santiago 5, On regarde dans Jacques, chapitre 5, versículo 3. verset 13. Alléluia. Santiago capítulo 5, Jacques, chapitre 5, versículo 3, verset 13. versículo 16. Arrivé dans 16. A palavra está dizendo assim aqui. Tem ende entre vós que está sofre, lá que hace oração. Tem ende que está contento, lá que canta alabança. Tem ende entre vós que está malo, lá que llame anciano na igreja e lá que não hace oração pe. Juntando coseta em nome do Senhor, e oração assim, tem fé lo restaurar, e um que está malo, e Senhor lo lante. E se ela cometer pecar, ele guarda perdonar. Pensei e conversava sobre pecar um a outro e assim oração para outro, para você guardar curar. É oração efetiva de gente justo por lograr hopi. Il dit comme ça. Si un monde n'a mitano, si un monde n'a nous a souffert, c'est pour lui la prière. Si un monde n'a nous qui est content, c'est pour lui chanter cantique. Si un monde n'a nous malade, c'est pour le chef responsable dans l'église là. Il y a la prière pour lui, il a passé l'huile sur lui dans non Seigneur. La prière faite à confiance, il va délivrer mon malade là. Seigneur va faire lever Gaïa. Alléluia. S'il était fait quelques péchés, bon Dieu va pardonner lui. C'est pour nous confesser péché nous yon by l'autre. C'est pour nous yon la prière pour l'autre, pour nous capables guérir. Les yon moun à vivre droite devant bon Dieu, la prière moun ça gain en pile pouvoir. Prophète Élie. Amen. Amen. Nós sempre vai nos tem de lá nos peticionam ta conhecendo a Deus. Et tout en nous besoin de quitter Bible nous reconnaître devant bon Dieu. Bíblia está dizendo nos que oração efetiva de justo. La prière la Bible dit que la prière juste yo Por assim hopi. capable de faire en pile bagaille. Mas lá nos lanta para a noite. Eh bien, on nous lever camper à soya. Vamos começar a louvar nos Deus, vamos dar danke para sua palavra. Meu altar está abrindo. Bon Dieu, dis merci pour parole dia. Maneira nos avisa, Espírito Santo está na nossa ajudança. Jean que nous dit c'est bon Dieu li là comme aide nous Para ajudar-nos clamar conforme a perfeita vontade de nosso Deus. pour aider nous relais selon bonne volonté bon Dieu. Esta guia nós também de intercessão. C'est lui qui guider nous tout dans intercession Pastor, nós aqui que clama este momento, amém? parce que il y a des moments nous pas connaît qui ça pour nous prier. Pero Deus te son que te ajuda a nós e sim a nós. Mais bon Dieu c'est lui qui aider nous capable apprendre nous. Quizás acudir a Deus algum dia acaba. Peut-être qu'on va avancer devant bon Dieu quelques fois déjà. Pero maneira nossa mirada é caso de Jesus. Mais Jean que nous est là dans cas Jésus. Ela persistir em sua Il oração. persister dans prière li. Pois nós também temos de persistir em nossa oração. Eh bien, nous-mêmes nous de persister dans prière nous. Tem um momento que nós mira a vontade de Deus cumprir em nossa vida. Juste dans le moment où la volonté bon Dieu accomplie dans la vie. Quizás bota mire promessa de Deus sua palavra. Promesse bon Dieu dans la parole bon Dieu. E bota avisa a Deus que dia bota mira na movida. Pour dire bon Dieu qu'il aimera boire dans la vie. Pero seguir persistir, maneira Jesus a Mais persistir. continuer à persister, même avec Jésus de E persister. levou mira não passou Deus está cumprir com sua palavra. Aleluia. Parce que bon Dieu n'a pas accompli la parole. Amém, glória a Jesus. Alléluia. Sigue alabando Deus essa noite, minha irmã. Bon Dieu la soya. Glorificavam.
Alabanza, Jesús. Alléluia. Alabanza, Señor. Si supieras el dolor que estoy sintiendo y tú dices que siga mi corazón, pero si está hecho pedazos, entonces ¿qué pedazos sigo yo? Me han herido tanto en el camino que no sé si podré seguir. Me abraza la duda, se afecta mi fe. Señor, dime qué hacer. Seré corto en mis palabras al hablarte. Yo soy Dios y quiero hacerte comprender que todo esto que has vivido es parte de este camino y no puedes retroceder. No te rindas, no desmayes, aunque a ti el hombre te falle. No te rindas, no desmayes, aunque a ti el hombre te falle. Señor, gracias por haber llegado a tiempo, por hablarme y hacerme comprender que rendirme para nada es una opción. Y ahora diré lo que me has dicho a mí. No te rindas, no desmayes, aunque a ti el hombre te falle. No te rindas, no desmayes, aunque a ti el hombre te falle. No te atrevas a mirar atrás, no te atrevas a retroceder, no te atrevas a mirar atrás. Cristo está contigo y por ti Él peleará. No te atrevas a mirar atrás, no te atrevas a retroceder, no te atrevas a mirar atrás. Cristo está contigo y por ti Él peleará. Gloria a Jesús, aleluia. A noite nós está saludando também, estamos que mira nos vieredes tan social. Nós está saludando Miguel Ríos Alfonso, Ronchi Richards aqui na Boneiro, Herme Cruzado Silinas na Perú. Dios bendiga, Dios te bendiga ricamente. Sariva Bernabela também, Dios bendiga. Juraini Mesa na Colombia, Dios te bendiga. Y también Marlon Italio Castillo de Perú, les saludamos en el amor de Cristo. Amén, gloria a Jesús. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Thank you, Señor, por tu palabra, Señor. Thank you, Tata Celestial. Por cada día de nuevo, Señor, nos va a dirigirnos oración a nuevo, Señor Dios de gloria. Tata, Señor, Señor. Manera la palabra te siempre nos dirigimos oración a nada que ayudanza del Espíritu Santo para nos pueda interceder para cada necesidad y otro no, Señor, para nos Señor puta nos ves un banda y ora por otro no, Señor Dios de gloria. Thank you, Señor Dios de gloria. Thank you, Señor Dios. Thank you, Señor. No desmayes, aunque a ti el hombre te falle. No te rindas, no desmayes, aunque a ti el hombre te falle. No te atrevas a mirar atrás, no
está contigo y por ti Él peleará. No, no te rindas, no, no desmayes. Oh, adoramos a Dios, adoramos a Dios, adoramos a Dios, adoramos a Dios, adoramos a Dios. A ti el hombre te falle, no, no te rindas. Alza voz para la iglesia. No Alza voz para la iglesia. Llama yo desmayes, tanque. aunque Alza voz para la veloci. Alza voz para la veloci. te Oh, Santo falle. Jesús. Aleluya. Adora a Dios un rato, aleluya. Adorere, adorere, adorere. E conocemos prueba, e sabe lo que está pasando. E conocemos situación, e conocemos lucha, e conocemos mañana, aleluya. Dios tiene control, Dios tiene control de tu cos. Pues a noche, oh, alza tu mano a noche. Exaltere, adorere, dona a Dios honra, dona gloria, dona aleluya. Oh, gloria a Jesús. Aleluya. Vota santo, vota santo, vota santo, vota santo, vota precioso, vota maravilloso, vota digno, vos merece honra, oh, merveille, vous méritez gloire, vous méritez louange, vous méritez honneur, nous exaltez non, nous va ou pas, oh, alléluia, à la merveille, Seigneur. Alléluia. We will say, we will say, we will say, we will say, pray, hallelujah. No, no te rindas, no, no desmayes, aunque a ti el hombre gloria a Jesús. falle. Aleluya, aleluya. Iglesia, aunque hora avanza, pero toma algún minuto más, aleluya. Dona a Dios honra y gloria. Dios merece honra, merece gloria. Vos una Dios hasta cabo, vos aquí la sepamos, vos aquí en Dios tapamos, aleluya. Dona honra, dona gloria, dona alabanza, aleluya. O conquista bon Dieu fait pour. O connaît que bon Dieu est teu. O connaît qu'il est bon Dieu est pour même, alléluia. Prends un petit moment, levez-moi, alléluia. Exaltez-les, adorez mon Dieu, adorez mon Dieu. Vai bon Dieu gloire, vai bon Dieu honneur, vai bon Dieu louange, alléluia. Oh bon Dieu, vous méritez louange, vous méritez compliment. Alléluia, 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 alléluia. Danke, Señor, danke, mi Rey. Llama Dios, danke por su palabra. Danke, mi Dios, danke, Tata, danke, Jehová, danke, Padre, danke, Jesús, danke, Espíritu Santo, danke, Señor Dios, danke, Tata. Oh Dios, prosperamos palabra, Jehová, de cada coração, Padre. Tata, esse é nosso mistério, Jeová. Esse é nosso mistério, Mirei. Esse é o único Padre Santo, único alimento, Padre Santo, para não vida espiritual, para não vida, Padre Santo, Tata. Oh Deus, nosso mistério, Jeová. Sim, Mirei, nos não pode seguir. Se a presença, se a palavra, Jeová, nos não pode existir, nos não existe, Padre Santo. Pensei, Padre amado, nos agradecemos, Jeová. A palavra hoje noite, Jeová. Toca cada coração, Deus mío, de nome de Jesus. Amém. E amém, aleluia. Deus bendiga, meu irmão.